Kita coba ini buah di dalam Kita hutan makan yang takutnya nanti kata. beracun. Nggak tahu nih ini buah apa nih. Nah, nih bagus kan? Nah, Kita lihat ciri-ciri. nih kan? Nah, buah apa namanya nih? Nah, Nah, ini udah tua nih. Nah, nah. Oh sini nih mau. Ya kot perang, kot telur. pokoknya kita coba lihat Coba isinya. rasa. Coba rasa. Nah, Ginaon. coba Takut pula kita mati. celat cituk dah. Karamel. Bagus sekali buahnya nih. Wah, coba Buahnya kasih nampak. Nah, nih buah apa namanya nih? Kami juga nggak tahu nih. Dia tidak berbentuk batang ya, tapi Dia bulat-bulat nih, kayak apa? Kayak kayak Bulat timpang. pohon anggur lah nih. cuma agak mirip-mirip sama anggur. Mungkin anggur nih, anggur hutan. Takut kita makannya. Tanya sama